Juda te mai nilo Musulman te le Christian te poin mun thiang hlim tia kan soi Jerusalem khopui khu engwanga ngai ven ngai nge kan ni ti le khu khopui thiang hlima khuan engwanga Musulman biegin khulo ding nge ani ti te hi tum tuma chuan kan soi do na ni Abraham hena pathianin afapa isaka chu Moria tlanga hlan turina tia chu Moria tlang chu tuna Jerusalem temple Musulman biegin din na mun khuneya chu mai nilovin Davidan haral thilhan alhan na mun le afapa Solomonan apa thupe kanga Solomona temple asak na mun kha ane bok Solomona Israel lal aloni khan alala tanga kumlina BC zakwa samriat le panni May Jif Kha Khan temple masaber hi asatana BC zakwa samsari le panga November Kha Khan asazauta temple sakzo ani hian alom na hun kumni chung zetan mangbokani he Solomona temple hi BC zanga somriate Paruk Khan Babylon sarkar lo lian chuan aruna Nebuchadnezzar chuan Jerusalem khopuile he temple hi sakorpo kaltlang theilo khopin ati cheta vekani BC zanga somthum le Pariat Khan Persia lal King Cyrus lal Kura Khan Juda saltang te chu chuata saltang chuak te chuan temple sakthat le na tur lungphum chu BC zanga somthum le Paruka an phuma ma se Judami te chuan an temple sakthat le chuan ngai saklo le maya BC zanga somni khan Nehemiah le Jerubabel te hovin an sata chawa BC zanga som panga khan temple pahni na chu an sajauta ni kumjatam taknuwa Herod the Great chuan Judairam opin Judahoten an temple chu an ngai hlu hle ani ti hria an temple kumjatam takloading to chu Juda te ti lung oinan thom that sakna athokta nasa taka chei moin atuai num saka Juda te chuan temple thom that le chei moi chu an chuang hlea lali suwa hun lain azirtir te poin zirtir tu ente lungrem te hi aro puiania tia an soi nge khania ma se I suwa chuan heng hi ro puin ti mo ti chim lowalung in tiang pakhat ma om lowang tin a chang ani kha lali su soi ang takin edi somsari kuma Roman general Titus chuan Jerusalem khopui chu thlatam taka hol nuwa Jerusalem temple chu a hal nan ta meikang chuan an temple cheina rangkachak te chu akang tuya alungrem kara te luangin chu rangkachak du chuan Roman sipai te chuan temple chuat pha nen lam an kar phong ta vek maya temple pahni na chu ti chiat vekin aom le ta ne Emperor Julian Khan Juda te chu ti lung oya an lom na siam sakan ni chuan Juda million te ti lung oin Juda zinga Christian om te po an rin na phatsan tir theya suai koi thei be sein an ngai rut em an temple pathum na tur chu sakthat le atum ta nasa taka mala in edi zathum somruk le pathum kum khan temple pathum na tur sakle na thupek achuata chak taka mala turin elipa sa chu arut boka ma se an sa puitling thei telova temple sakthat na tur foundation anan lai tan ta mo tia chuan mak tak main thil dang lam tak alo thleng ta phut maya temple foundation an lai atang chuan voile khata mei al hlom sa em mai hi aron chuaka makan ti kher mai chu mei al hlom chuan abul thut vel chu aron hleu to put maya chulai mun chu tu mai nan mai ngam talova na thok tu te tan malak ngai na om ta reng lova alipa sangei po chuan angai na a shelo hlea na thok tu then khat chu mei al chuan a kang zel boxi ato pa chuan na chuan top san tangot mai ni voin thleng hian Juda temple pathum na hi sak thei alani talovani Jerusalem khopui hian khovela khopui dangte anglo takin be atok na sa hle maya hei hi achan ber chu zolnei Zakaria le khabu bungsom pahni chang ni thuwa ama Zakaria na lo soi angin Jerusalem chu nam tin rui na lawa ka siamang tia pathianin apuan lok tir kha lo thlen zel wangania hriat thei china Jerusalem hian voisom nga chuang te meu be tok to a tumsom ni chuang hual be in om to a
kan tarlan ang hian tum ni chu ding chuak le ngai to lo tur khopangai thein ti chiat vekin om to bokani edi zaruk som ni vela tanga Mohammed azuitu Musulman sa khuwa lo len choktan khan indo na mangin na satakin raman la a edi zaruk som thum le pariat kum khan Jerusalem khopui po chiron la in an thun huaya anda ta a kum sang ka jgo som pasari thleng khan an thun huaya Jerusalem khopui chom ta a an Juda temple Solomon temple sakna hmuna nge mai chuan an sa kho zol nei ro puya an ngai Mohammed chu vana hruai chawin na om ni anga in chu hmuna nge chuan an sa kho biakin Musulman temple tuna Dome of the Rock khu an sata ne hetianga Muslim te kota Jerusalem khopui a omle Solomon temple sakna hmuna an sa kho temple din ani tamai hian Europe Rama Christian teril ru chu atin la hle maya Pop Urban pani na bultumin Jerusalem lak le te tumin be puyan thak ta Crusader te chuan kum sangkhat somkwa pakwa July ni som panga khan Jerusalem khopui chu an la let le theita kum som riat le pariat chung zet chu Musulman te chu an obek ta hemin hu hian Jerusalem chu Musulman ho bok hian an la let le chu min nuwa Crusader ten Jerusalem chu lak let le tumin na satakin an beya hetianga lak let le tuma an beya anin do chung hian Musulman mi maktadoi somni chuang le Christian sipai Crusader mi maktadoi nga chuang an thi pha Jerusalem khopuya wanga indo na hian mi maktadoi somni le paruk chuangin nun na an chanani kumsang ka jgo som pasari khan Jerusalem chu British thunwaya aoma British kutatlangin kumsang ka jgo somli le pariat me ni som le pali khan zalen na an nei ta chutiang independent an lo ni ta ka chuan an ram then oma Muslim ram te chu an lung oi lo hle maya Israel sarkar thar lo piang chu nuai bo vek tumin zalen nan mu ni tlai vek hian indo na silai apok le tanghala hetatang hian Israel ram nuai bo tuma be na hi chol lovin akal ta zelani hetiang Israel ram nuai bo tuma be na hi chol lova akal reng awang hian Israel sarkar po voin thengin na sataka inven him na kalpuin ain buat sai na sa theile zela hiwang hian kum som pariat ling to phot chu a meya pa in sipaya chantir ni in indo nun chan anzir ta zelani kum sang ka jgo somruk le pasari khan arab ram tang rual ten Israel chu nuai chimi vek tumin be puyan ron thak le ma se mak tak main ni ruk chung lekin Israel chuan ne na an changta he indo na hi 6-day war nirukin do ti in khovelin kan theta rengani hi he nirukin do wa hian an ma ni do ron tu sipai sing ruk chuang ma chon turin Israel sipai mi sang ruk vele mulle kan nia ma se zol nei Zakaria ne na pathiani lo soito Zakaria bung ni changria thuwa nangni khoi tu chuan amit no te khoyani tia lo soito le Joshua bung somni pani chang som pani thuwa in ma khoi ngal katira chu chuan in ma an ma ni chu uma in khan daine mo in thalngulin emoni lovin tia alo soilok to angin maktak main thok le khata mel masipai telama chuan khoiwan real rol tam mai chu an ron chuak ta phut maya chung khoiwan real rol te chuan mel masipai te chu an tlan ta duai mai ani hemin nu kum sang ka jgo som sari le pathum khan nasatakin an ma ni noi chimi tum tu ten an beiron le ma se Israel ten ne na an chang le ta ni he Jerusalem khopui namtin ruina no tur te a Bible in alo soilok to mun hi voin thengin indo na ring chuak tu khopui alani ta zela Jerusalem khopuya Musulman temple sakna mun nge ya Musulman temple Dome of the Rock ding lu mai po hi UN point he Musulman temple Dome of the Rock din na mun hi Israel history nen eng ma in kung kai na anei lo ti in alo soito bokani hetianga Jerusalem le temple mun chung chang awanga indo na cho chuwa aum fo wa hian UNO point ngun takin Israel le ache vel ram te hi englai point a thli thai reng zelani he Israel ram le temple chung chang awang hian indo na ra plak tak alo chuak tam to in
ala chuak zel don ni poina hriata thupuan buin indona rap thak armageddon indona thupuan bung som poruk chang som paruka alo soi po hi he hmun atanga lo chuak tur hi alani don chowa khovel top na hun thlentir tu ram alani ngei donin alanga eng ang chia hun mora nge kan din to ti hriat nan eng din hmuna nge Israel le Jerusalem khopui hi adina kan Bible in eng tin nge lo soi ti te hi ngun taka kan ngai ven hi thil tul tak pakhat ani ome